Kiaton tanda mantat kembura suka diaki odu aparagat moro buah kusai di ihumihu dia tanda mantap kembura suko dia kiodu aparagat morobua kusai iya to sigar pitungkus daun kemoloinga intan podi doolinga tondos kotinorua kepisenangan kumating sanan yoko ivelte mantad watas tambunan ikesiwatan diti mamasan oku dokotobian memarami tadau kamatan 2020 kepada mereka yang merayakan Hari Gawai dan Hari Raya, selamat menyambut Hari Gawai dan Hari Raya 2020. Sekian, terima kasih.